Ai marika e tiwi ko Maika Ackroyd tērā, e kohi kōrero ana i ōna matamata huanga o te tai rāwhiti. E rua ngā hui M9 kua tū, i naia nei kā tū te tuatoru, ko te ingoa, ko taku ihi, taku wehi, taku wana, ko te kaupapa, ko te kapahaka. Ka re roa kā tū a te matatini, e tika ana kia tū tahi hoki, ko tēnei kaupapa nei, e rongo ai tātou i ngā whakaaro o ngā mātanga me ngā tau tohito o te haka. I kōrero a Ashley Nathan, ki tētahi o ngā mātanga, ara kia kura te ua. Ka peritahi ana ngā kaihaka maha a tērā tau ki te atamira. Engari, he atamira rereke ki tau i whakaaro ai. If ever there was a Te Reo Māori church, this would be it. Ko taku ihi, taku wehi, taku wana te kaupapa nā M9 i whakatū, e aro pū ana ki te ao kapahaka. Ka haere ngā tahi a M9 me te matatini. Honestly, I feel privileged anytime I get to step into a space that contributes positively to the well-being of our people. Ko kura te ua te tahi o ngā kai kōrero mo te kaupapa, nā ana tū mo te wakahuia i mārama pai ana ia i te whakahirehiretanga o te matatini. Te wakahuia, tāmaki makaurau, in tāmaki makaurau, it would be such a privilege, given the first time I ever stood on a matatini stage was 2002, in tāmaki makaurau at Takaparawhau. So it means heaps to be a part of this campaign. Ko te whiriwhiri i ōna mōhiotanga o te ao toi whakaari, te tahi o ngā kōrero ka kauhautia. If I could just perform my way through the whole thing without talking, I would. I think that having a voice in dance and performance is my reo. Sometimes I can't articulate things in words the way that I can in dance. Ko te hiahia a te ua, kia whai ara ngā rangatahi i roto i ngā mahi toi. Koira te taki i whakatūrea tōna kaupapa au taia. It's a program that supports kura and tāmaki to create their own haka theatre productions, and this is a place of nurturing for rangatahi who love haka but also get to stand up and create a work that speaks to them and what they do. Ko tōna ā ki hoki, mo te hunga e noho rangi rua ana, kia tai atu. For those that are coming, awesome. For those that are thinking about it, I think that they'll come away with something that's going to inspire them. Mō koutou e rika rika ana mo te matatini, koinei te tino hui hui ngā mau. Ashley Nathan, Te Karere.